Ayo Pak, dari bawah. Kemudian sebelum ini, kamu ada tip ya, ada perayaan ya, yang election, Malay, yang parti BJP, ada one second position, of course RAM, kamu juga kawan peraja, passpanya menyebut. Anda kau pernah je sekarang, ya gitu, peran orang kerja dengan ada peran, walau buat mencoba lah ada peran, kamu pernah je sekarang lagi, ada kerja dengan. Pada yang perlu, kita kerja dengan porle, nggak emer kena nunggu senyum. Bersanggup saburam lagi di mana itu por berkucari. Henry hari ni tem. Dalai laga nyau prabna ya tu. Dapsia laga waktu 5% kilong yung kiwam po trillion maksud. Kalau feedback yo, kalau jenisnya yo, kat cola lagi yung po trillion maksud sih. Dah mai ki hari ni tem. Hau dua ratus oleh to kurcan ya tu ni. Dari dia dah hau oleh. Ngarati kira coba ya hadu ni daga parti BJP daga jingchan yang ki nong sabot yang trillion kasus dah kira coba ya hadu ni temagi gigi issues ki kwa bu kre nem ta konstitusi berapa bi ajinya to awak konstitusi kawan ti konstitusi ralen konstitusi to konstitusi kawan pon ha ki jingna lakhain bhi haki surok lala kut chnong po konstitusi ki surok taman guru jat apra tang bon ki chnong le ko nem surok kira Lakhain bika health sector, bon ki PHC go to upgrade ke PHC, tangun ma upgrade ke PHC. Lakhain bika school education, tangduna bagi school kiumia. Nagaliang yung agajingnya to awag education. Kuwa awal lada mano job hagan ni election amale. Ar kuwa awal yaga tu engineering college. To upaman ni ka haita ya thani klok. Kamu ada proposal mencua. Ni mahal le wong kamte hagi poro ngadang krek sarkar. Jo chem jo song perlok ramer ong pila dam thau pe. Ile dam pe bo kinu ki propose ke sarkar hagi jingya to ogi thau ku PM pe. Lalu ni dai dau di perlok ong hadi por ki dem ke jing snia ki di up lang ki ko idea ki jing mo de ki ta ki propose ke sarkar lada idar ke sarkar Uchna ya engineering college hapo snong utlong than utlong tahan re haddo kan ni le kate to proposal ko nga jo ya klamo bagi perlok wahe yang than utlong nadok islam 6000 khat san han re haddo kan ni le ka proposal he ka onga ka ubu ya engineering college hapo than utlong hadin udap 8000 ka ki nong song than utlong ya ka sarkar uchna engineering college haddo ni le warwan kam ko nei dei da nga laram mana kau MLA yang trillion bat kuat wan rakyat engineering college hapo ka trillion konstruksi bat ha kasnong tham thlong what youth educated youth da jo pikiri ki khendro yong e ki wastat ki watep do jingger men ma kan ni haga district selection committee lane haga meghalaya public service commission ni bha wobon hi ki wadu larastat atip gile bon namti tenaga yang nga ngakwa umman ko MLA restructure yang DSC restructure yang MPSC ni bahkan ni radio fi DSC could advertise countless name hadin so sans name could one interview ngakwa ka DSC lani ka MPSC could interview ka manus name could advertise manus name but penduk ya ka personal interview kham tam ya ki grade 3 wa ya ki grade 4 kang wale Prime Minister Modi ji ya ki central government department personal interview ya ki post grade B, C and D ila pa kaliya mana ka malay propose government wa ya ki grade 3
why create poor kam tam to re pun create kam ya ka personal interview to direct daga written examination ole le daga daw nga kwa waga mana male ya ka MPSC yoga DSC to research biang ya le semua Long live BJP! Ayuchan has to long live BJP! Ayuchan